Të nderuar shikues, mirë mbrëma nga unë, Muhamet Zeqiri. Do të flasim sonte në këtë emision për perspektivat e Maqedonisë, por nga një prizëm tjetër, nga prizmi i çështjes shqiptare. Jemi dëshmitar të radikalizimit të toneve, si nga subjektet politike, por edhe ashtu edhe atmosferës në përgjithësi në vend, rritjes së tensioneve ndëretnike. Kemi përplasje brenda vetë subjekteve politike shqiptare, partia në pushtet tani më është e qartë se është ndarë në dy rrima, njëra për të vazhduar qeverisë bashkë me Gruevskin, tjetra se duhet thënë lam të mirë kësaj qeverie. Për gjitha këto, sonte do të tentojmë të flasim bashkë me mysafirët tanë që janë sonte këtu në studio, të cilët do t'i prezentoj kolegu Bobi Hristof. Добро вечер и от мене, а добро вечер и за нашите вечерашни гости. Тоа се господин Слободан Чашулев, поранешен министер за надворешни работи. Вечерва имаме и гостин од Албанија. Добро вечер за професор Кочо Данај, за господин Алберт Муслиу, аналитичар, и господин Јанко Бачев, председател на Народното движење за Македонија. Dobro doјавте dhe mirësedot edhe nga unë në studio. Do të fillojmë me ju, zoti Danaj, jeni njohës si rrethanave, lexoni, përcjellni këtë që ndodh në rajon, posërisht ku janë shqiptarët. Si e shihni pozitën e shqiptarëve në Maqedoni dhe sjelljen e subjekteve politike që i përfaqësojnë ata këtu? Po ka dy gjykime. Gjykimi i parë thuhet më mirë. Është pastaj gjykimi real në bazë të atyre që janë shkruar, të atyre që janë formuluar, të atyre që janë deklaruar, të cili gjykim të çon atë që nuk është atje ku kërkohet. Për të mos thënë që ka bërë hapa mbrapa. Ç'dua të them me këtë? Dua të them që duke lidhur me hyrjen e temës tuaj, që marrëveshja e Ohrit në thelbin e saj kishte mentalitetin e besimit midis dy popujve. Sa kohë që sot thuhet se ka radikalizim të situatës, ka radikalizim të politikës, të propagandës, do të thotë që kjo marrëveshje nuk ka arritur atë që është më thelbësore për thelbin e saj, besimin midis dy popujve që jetojnë me njëri tjetrin. Duke u nisur nga kjo, unë e gjykoj shqetësues, por duke e lidhur me gjithë situatën në rajon në cilin e jetojmë të gjithë, Maqedoni, dhe do preferoj gjithmonë të them Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Malizi, Bosnë, gjykoj se është një situatë tërësisht e paqëndrueshme në këtë rajon ku ne jemi të detyruar dhe të dënuar të jetojmë dhe të bashkëpunojmë. Zoti Çashule, si e shihni ju rolin dhe zhvillimet që po ndodhin brenda subjekteve politike shqiptare? Најнапред би сакал да го дополнам вашиот вовед. Мир. На Балканот има две отворени прашања, македонското и албанското. И она што во моментот сакам да го кажам како моја цврста позиција тоа дека обете треба да се решат, но не за сметка на другото. Со други зборови, ние треба конечно да сватиме дека еманципацијата на двата народа е заедничка и расчистувањето на непријатните наслаги од минатото треба да ги правиме еден со друг, а не еден спротив друг. Инаку, јас мислам дека ситуацијата во регионот е, како и секогаш, односно од распаѓањето на СФРЈ, кревка и подложна на потреси. Кајна ситуацијата е манипулативно доведена до радикализација и се изведуваат конјунктурни поделби. Малкумина зборуваат за тоа како го спроведуваме Уставот и дали сме му лојални на Уставот. Туку сакаат од Уставот постојано да го издвојуваат рамковниот договор кој како документ е вграден, значи како институција во политичките односи не постои, го издвојуваат од Уставот за да потоа врз основа на тоа
колку проценуваат едните и другите дека го исполнуваат, да вршат политичка, да водат политичка војна околу тоа кој колку го исполнува, кој колку не го исполнува. За мене постои еден устав, тој устав мора да се спроведува и треба до крај да се изведат сите закони кои се нужни за да тој биде имплементиран. Некои негови делови, а основата му е, како што рече господинот, да се гради доверба, некои негови делови можат веднаш да се спроведат, а некои делови ќе растат заедно со свеста и со создавањето на еден амбиент. Dëshpruese është që edhe pas 10 viteve ne nuk mund ta kthejmë atë besim, edhe ose ta ndërtojmë atë mirë besim mes dy popujve dominant në këtë shtet, që parash ajo marrëveshje e Ohrit, që ndaloi një konflikt. Дефинитивно, се согласувам со вас. Тука доаѓа, токму тоа сакав да ви кажам, манипулацијата со односите меѓу двете, меѓу македонскиот народ и албанската заедница во Македонија, доведува до тоа некои работи кои требаше да бидат прашање на свест и создавање на амбиент за доверба, не се градат заради тоа што постојано се манипулира. Но јас во моментот сакам да кажам и нешто друго. А тоа е дека во Македонија не смее да се изведе нова меѓуетничка криза, бидејќи не само што ќе заостане државата, а особено не предизвикана од некакво си незадоволство, туку процесот за конфирмација на косовската самостојност ќе биде успорен и процесите за интегрирањето на Република Албанија во Европската Унија ќе биде проблематизирано од едноставна причина што регионот е нестабилен и што повторно ќе се најдат манипулативни сили кои ќе тврдат дека едната држава, тоа е Косово, е извориште на кризата, жртва е Македонија, а ќе страда Албанија. Таква стварност не ни треба. Според тоа, мојата порака е до албанските и до македонските политички чинители да престанат да се играат со уставот, туку да го спроведат. Мене идејата дека една партија треба да се подели околу тоа дали е во оваа власт или не, на прашањето на етничките односи, а не на прашањето на несогласувањето на оно што е битно, економскиот развој, реформите, градењето на држава, развивањето, е грешка која може да доведе до несакани последици. Mirë, zoti Baçev, kush dëshiron të manipulojë me marrëdhëniet shqiptaro-maqedonase? Јас ке се можам да кажам дека баш прашањето е на место, зашто и после 10 години во Македонија најдуваме на тие тензични ситуации и тука не помагат веќе тие флоскули, треба да живееме заедно, доверба да градиме, него треба веќе да се отворат картите и јасно да се каже дали ние можеме заедно да живееме во оваа држава. И да ги погледнеме причините што доведуваат до тоа прашање. Ние 91 година имавме еден устав кој што албанците не го прифатија, не го изгласаа, иако тој устав тогаш од тие европски авторитети беше оценет како устав кој што ги содржи структурите на тие демократски режими во сите тие европски земји и ги гарантираше сите тие малцински права кои што ги познаваат тие европски стандарди за малцински права. Тогаш, значи, како што кажав, албанците не го поддржа. Имавме сега 2001 година рамковен договор и фактички тоа беше нов устав. Донесовме. Значи радикално ги променивме барањата на албанците. Значи сега добија и многу повеќе отколку што треба да ужива едно малцинство во една држава или една етничка заедница во една држава. И сега гледаме на албанците пак незадоволство. Значи тоа што се потпиша со рамковниот договор и Македонија и покрај тие силни права што ги обезбеди сега за не само за албанци, него и за другите етнички заедници во државата. Pakrecia lin nga ajo që dikush nuk dëshiron të respektojë atë marrëveshje e Ohrit. Shqiptarët nuk janë ata që janë duke penguar implementimin e kësaj marrëveshje, zoti Baçev. Не, напротив, Охридскиот договор сега пак тие општи формулации многу не ни помагат. Треба конкретно да кажеме на кој полинија не се остварува. Според мене сега тој договор доследно се остварува и на планот на јазиците и на планот на вработеноста на албанците во пропорционалната вработеност на албанците во државата. Иначе да ја завршам мислата што ми беше, ако сакаме да ја градиме таа доверба, ние мора да престанеме со таа практика македонците да ги држиме во едно заложништво, во една позиција на донатори веќе 20 години кои што постојано треба да даваат некои права за етничките заедници, а на штета на македонската држава и на македонскиот идентитет. Значи отворено сега треба да кажеме албанците ако кажуваат дека не се спроведе рамковниот договор, да седнеме да видиме отворено веќе да кажат која е таа црвена линија. Кои се тие права, конкретно дали може да се стават во некоја рамка. Ако може да продолжиме, ако не може
тераме некој друго чаре. Значи да се кажат отворено работите. Добро, Кои се тие права? отворивме и едно малку поинакво гледање на работите. Значи, господин Муслиоеве, да го слушнеме и вашето мислење, зошто креираме, така да кажам, evergreen проблематични политички теми кои што постојано ги дискутираме со години и наместо да ги решаваме се отвараат наместо да се решаваат се отвараат нови проблематични аспекти. Mađarska kakavate ni konflikte është dimenjishin. Edhe gjitha ato qëndrimet e bashkisë ndërkombëtare lidhur me 91 kanë gjeneruar konflikte në shtete tjera në Jugosllavi. Duke në kuptuar këtu Bosnjën, Kroacinë, Sloveninë e këtyre. Mund ta marrim ne përballë se pru kushtetuta 91-shin, drejtat kanë qenë aty të garantuara, po kanë gjeneruar konflikt për shkak të një si tesh sindromi gjenetik të shqiptarëve për tendenca konfliktuoze. Teoria është shumë e mbrapsht. Përgjithësinë Maqedoni kanë ato që janë shumicë. Edhe për gjithë proceset të cilat janë ngadalësuar në Maqedoni, janë keq interpretuar, janë keq implementuar, nuk mund të ketë përgjithësi komuniteti numerikisht më i vogël. Se përgjithësinë e maja e cilë ka edhe pushtetin më të madh dhe përgjithësinë e ka edhe më të madhe. Pse luhet me kartën e marrëdhënieve ndërretnike? Se kemi relativisht parti jo kreative, cilat çdo herë e gjejnë mënyrën më të sigurt për të përmirësuar gabimet në jetën sociale, ekonomike, politike e kështu me radhë, zhvillimore në marrëdhënie ndërretnike se janë relativisht virtuale. Shihni nëse bëjmë krahasim të Maqedonisë, marrëdhënieve ndërretnike në Maqedoni, tensioneve ndërretnike me disa shtete tjera që kanë kështu strukturë multietnike, do shihni se në krahasim me një bile edhe me një Belgjik, krahasim me një Irlandë Veriore, krahasim me një Liban, konfliktet Maqedonisë zakonisht gjenerohen prej lart. Domethënë nuk keni një tendencë konfliktuoze ju ndërmjet dy komuniteteve për një periudhë më të gjatë. Shqiptarët deri në vitin 45 kanë pas një, si thosh, problem të njëjtë me popullatën maqedonase. Janë sundu disa shekuj me radhë prej shumë kombeve, bile edhe para 45-s nuk i kanë pas drejtat për cilat ato kanë aspiruar. 45-ën kur popullata Maqedonia bëhet pjesë e federatës, shqiptarët promovojnë si pakisë shumë. Domethënë aty ndajnë, nuk kemi një tendencë ne të konflikteve ndërmjet dy popullateve. Por çdo herë konfliktet ose tensionet vinë si rezultat i politikave gabume, politikave tendencioze. Unë mund të them se ne kemi pas edhe gjenerimet të incidenteve të cilat kanë insistuar të ngrinë tensione ndërmjet dy komuniteteve. Ju në fillim e përmendet edhe rolin e partive politike shqiptare. Unë mendoj se nuk është vetëm roli i partive politike shqiptare, po në përgjithësi ne kemi një partizim tjetër shoqëror. Ne si qytetar, sinqerisht, teme ditës së shkon e fundit, a do të ketë zgjedhje, sa janë qytetarët të interesuar, sa janë të interesuar. Mu si qytetar, unë si jam pjesë të ndonjë strukture partijake, mu si qytetar nuk më intereson a do ketë zgjedhje ajo. Mu më intereson a do zgjidhen çështjet, a do të fillojë ekonomia të zhvillohet, a do të zhbllokohen proceset e eurointegrimeve, a do të zhvillohet çështja e emrit. Domethënë këto janë tema që neve na interesojnë. Ndërsa ne aq e kemi partizuar shoqërinë 20 vitet e fundit, se për ne më me rëndësi është kush është në kryetari një partie, se sa a lëvizin sendet. Edhe e dyta mund të them se te partitë politike shqiptare ka një karakteristikë tjetër. Ka një ekskluzivitet maksimal. Shifni, unë mendoj se lufta për pushtet është shumë më e madhe ndërmjet shembull Gruevskit edhe Crvenkovskit. Po prap ato ka momente kur ulen bisedojnë në mënyrë normale si profesionistë, janë persona publik. Ju keni momente shumë të ralla ku liderët politik shqiptar ulen edhe bisedojnë. Pavarësisht se a duhen njëri me tjetrin, ato me vetë faktin se mirë me publike, kanë edhe obligim publik në me qytetarëve cilët ato tentojnë t'i prezentojnë t'ulen e të bisedojnë për çështje në mënyrë transparente. Domethënë ne kemi një udhëheqjet politike totalisht jo transparente me një partizim të shoqërisë maksimal. Zoti Danaj, si i pat paraqitjet e bashkëbiseduesve tuaj? Sa i përket marrëveshjes së Ohrit në përgjithësi dhe atë që tha zoti Baçi. Jo, unë respektoj çdo lloj mendimi, pavarësisht se jam pra apo kundër, kështu që nuk do shfaq asnjë lloj referencë apo preferencë në këtë çështje, por i qëndroj asaj që thash në fillim. Bëhet fjalë për dy popull që duhet të bashkëjetojnë apo duhet të ndahen. Pra, ky radikalizim i situatës, edhe mbas një marrëveshje që u fol me të madhe se ishte e tillë,
duket që nuk po sjell ndonjë rezultat. Po ju marr disa shembull. Sot policia mund të shkojë në çdo komunë shqiptare dhe të heq flamurin shqiptar që është në derë të çdo komune. Sepse policia zbaton ligjin, zbaton kushtetutë. Sot nuk ka ligj në Maqedoni që të lejoj përdorimin e flamurit shqiptar. Atëre, mua përsëri më shkon mendja, mos ndoshta nesër kjo mund të përdoret për një gostivar në theshtat? Po policia do zbatoj ligjin. Dhe ligji thot, s'ka flamur përdorim të flamurit shqiptar. Ligji i miratuar në 2004 u anullua nga gjykata kushtetuese në 2007. Mbas asaj s'ka asnjë lloj përpjekje. E parë. E dyta. Marrëveshja e Ohrit ka një zëvendës kryeministër, i cili merret me zbatimin e saj. Ai u ka rënë në sy që nga 2001 deri më sot zëvendës kryeministri që merret me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit është shqiptar. Pse? Pse s'duhet të jetë një zëvendës ministër Maqedonas, kur kjo është marrëveshje e Maqedonisë për Maqedoninë, për të respektuar, për të ndërtuar një bashkëjetesë të re, moderne, demokratike? Pra, duket që këtu që është një hajtu bëj një lëshim. E tretë, me ligjin e përsëri të 2007-s, Parlamenti i Maqedonisë miratoi 6 festa shtetërore. Nga 3 që ishin. Asnjë festë nuk është shqiptare. Shqiptarëve u janë lënë festë në kuadrin e festave të bashkësie të barabarta me romët, turqit, serbët e tjerë. Tjetra, edhe njëherë para se të vija këtu, hapa të gjitha faqet e internetit të ministrive të Republikës së Maqedonisë. Për të parë mos gjeja ndonjë faqe e interneti që të ishte edhe në gjuhën shqipe. Nuk gjeta asnjë faqe të tillë. Pra, solla 3 shembuj për të thënë që popujt dallohen nga simbolet. Popujt nuk dallohen sa janë futur në punë. Sepse edhe në perandorin turke, shqiptarët, dhe po të referohem referatit të Ahmet Davutoglus, ishin me shumicë dërmuese në postet drejtuese dhe në administratën turke. Por ama u mungonin ato që quheshin simbole. Pra nuk është sa janë punësuar tregues i zbatimit të një marrëveshje që në thelbin e saj është politike, në thelbin e saj ka të bëjë me marrëdhënie me dy popujve. Dhe unë e quaj të drejtë tezën që ushtrua këtu që ka ardhur koha të themi, a mund të bashkëjetojnë? Edhe ky është debati që duhet bërë. Nuk është debati që bën edhe ndonjë parti politike shqiptare për këtë apo atë rast. Rastet e veçanta nuk kanë të bëjnë me thelbin e qenies së një shteti. Kanë të bëjnë me jetën e përditshme, siç ka sot do ketë dhe nesër, Sopot apo raste të tjera, Hage e tjera tjera. Këto s'kan të bëjnë me thelbin e marrëveshjes së Ohrit. Marrëveshja e Ohrit është shumë herë më e madhe. Ndërsa ajo që thuhet për emrin, për mua është një pretekst. Po preteksti këtë radhë është i bashkësisë ndërkombëtare. Problemi i emrit është shumë i thjeshtë. Do të flasim edhe. Ky vend quhet Maqedoni. Këtu s'ka nevojë të shpiket emër. Ajo bëhet sepse bashkësia ndërkombëtare akoma nuk është e qartë se ç'do bëj me këtë rajon, me konfigurimin e këtij rajoni. Zoti Gjashule, ka ardhur koha që të flasim kështu siç pretendojnë edhe zoti Bashi, po edhe zoti Danaj, se jemi për të bashkëtuar apo duhet të ndarë? Па со си од почет јас би сакал да го изразам истото мислење како што го има и господин. Јас го почитувам мислењето кое не кореспондира со моето. За среќа во едно несреќно време успеав да ја запознам Албанија и нејзините проблеми, карактерот на кој дојде до хомогенизација на различните религии и етнички заедници во неа, и ги гледам што ги има проблемите денеска. И би сакал од господинот малку да чуам и тоа како таму се хармонизираат односите меѓу малцинските заедници и нивните права, но тоа сега не е тема и не сакам ова да се свати како пинг-понг, но сакам да кажам следно. Се додека во Македонија владее дискурсот едни даваат, а други бараат, а никој не ќе да се зафати да гради, ние ќе имаме политички елити кои ќе манипулираат со
задоволството и незадоволството од давањето и со задоволството и незадоволството од барањето. Ова што господинот го кажува за знамиња, за јазици, сето тоа е во даден момент политичка алатка на одредени структури, ова што го кажа Алберт, долготрајната заедничка борба за еманципација на двете нации, чии што прашање уште не се до крај решени, никогаш не поставила на таква брутална конфликтна позиција како што им се случи на другите народи во поранешна Југославија. И ние треба да појдеме од таа основа и да видиме зошто ни се појавуваат ситуациите кои се подложни на конфликт, на криза и на повторување на она што се случуваше во Босна и во Хрватска, што не смее да дојде овде. Јас сум убеден во тоа дека отсуството на зрела политичка понуда, која ќе им се обраќа на граѓаните, на начинот како ќе живеат, на начинот како ќе заработат, на начинот како ќе се образуваат, на начинот како ќе се лечат и на начинот како ќе се грижиме за возрастните луѓе, ние наместо тоа да ни биде примарна дикција, ние сега се зафаќаме околу тоа дали одредени символи, дали одредени елементи од идентитетот на еден народ се користат до оној интензитет да се покаже разлика, а не заедништво. Јас знам дека сме различни. Јас знам дека имаме различни култури. Јас знам дека делиме различни религии. И едните и другите. Имате и албанци кои се христијани, имате македонци кои се муслимани. Значи, елементи за заедништво имаме. Меѓутоа, не ја гледам потребата кај ни една заедница во рамките на држава која од секогаш била наша, без разлика дали била окупирана или самостојна, да мора денеска да се докажуваме кои сме и што се. Која е придобивката на тоа и што е целта? Целта и придобивката е да се појави политичар кој ќе рече не, ти не си доволно албанец и мене ќе ми рече ти како македонец не си доволно македонецот и му даваш на твојот побратим албанецот повеќе отколку што би требало според некое непишано правило. Не. Грешката е во тоа што ние денеска, еве во овој политички момент во Македонија, се расправаме дали Демократската унија за интеграција ќе излезе од коалицијата за да падне владата. Што? За да дојде друга политичка партија која претендира да го оствари тоа право, а не може да го добие на избори два пати поред. А кога ќе погледнете на нас за да видите како се развивале односите измеѓу не реториката, туку односите измеѓу двете македонски доминантни политички партии и кога ќе видите кој во Гостивар симнувал знамиња, кој во Гостивар убивал луѓе, кој во Тетово тепал луѓе, кој забранувал универзитети, кој пукал на Битпазар, кој апсел луѓе во Радожда, чии луѓе исчезнувале, ќе видите дека денеска со инсценирање на нов етнички конфликт за кој нема место, бидејќи имаме рамка и треба да имаме политичка волја да се договориме, да го имплементираме, кој денеска треба да биде главниот бенефактор на кризата што ќе произлезе од излегувањето на доминантната албанска партија, на албанската заедница од власта, партијата кој ги создаваше проблемите, кои не доведоа до конфликтот 2001 година. Според тоа, дајте да го тргнеме ова на страна и да се зафатиме со она што е суштествено. Имаме држава која мора да ја направиме функционална за сите граѓани, од до ред, а потоа во рамките на функционалната држава посебностите можеме и треба да ги градиме и треба тие да си бидат одлика. И пак ќе кажам нешто што го повторувам, пења ми вади устав. Уставот од 1974 година на Социјалистичка република Македонија во делот на правата и организацијата на локалната самоуправа беше далеку подобар од било кој обид што го направивме од тогаш наваму. Наместо да го дезидеологизираме тој устав и да ги задржиме општините како што сега ги правиме наново, да ја задржиме правото на употреба на јазикот кој беше општо и во парламентот и секаде, тоа дали се користеше или не, беше прашање на комуникативна економија и символите да си останеа како што беше, ние ќе го одбегневме конфликтот 2001 година. Тоест, ако имаше политички радикализам кој бараше причина и повод за конфликт, ќе мораше да го бара на друго место и во други односи,
а не во правата. Вака, редуцирајќи ги правата за да докажеме некаква државност, ние доведовме една цела нација која никогаш не била во конфликт со нас, да падне политички пленик, заедно со македонскиот народ, политички пленик на својата политичка елита и дојдовме до конфликтот 2001 година, во кој кога го направивме, кога паднаа најголемите жртви меѓу двете страни во конфликтот, откако се седна да се преговара рамковниот договор и се направи, што значи дека некому не му одговараше да има доверба меѓу двете доминантни нации во Македонија. Прашање за сите, ако постојано политичките елити, знаејќи дека да ја прифатиме и теоријата која што е и реалност, рамковниот договор е целосно преточен во Устав. Ако е така и ако постојано политичките елити, како што рековте, манипулираат или преведено го прекршуваат Уставот, тогаш која е целта? На крајот доаѓаме ли до она што го кажа господинот Бачев, дека може би некој или сите заедно потајно посакуваат да се седне на маса и... По nuk prishet bota në sulin, tavolina tot bisedojnë për çështjet asaj teme, se ne jemi dëshmitar 20 vite të fundit janë shpërbë sisteme shumë më të mëdha se ky edhe nuk është prish bota. Ne tash flasim ku është pengesa. Se përket marrëveshjes së Ohrit, veç një koment do të jam, se baza, temelet e marrëveshjes së Ohrit, disa shtylla, postulate, edhe pse tash thuhet këtu se janë implementuar, se janë plotësisht, ato totalisht janë anashkaluar për konceptit i cili ka qenë fillimisht i promovuar. Ne tash flasim për punësim, pajtojmë me kohë që punësimi nuk është dhënje e rrogave. Pjesë e marrëveshjes së Ohrit, e cila flet për përfaqësimin adekuat, nënkupton shërbimet qytetarëve shqiptarë që duhet t'u jepen prej të punësumeve të cilët i kuptojnë në mënyrën adekuate dhe japin shërbimin në atë mënyrë. Ajo se të ketë shqiptarë të punësut ose jo. Për mu si Albert asnjëherë zgjedhja e situatës sociale të një shteti nuk është meritjen e numrit në punësve. Po në punësit e kanë obligim, shteti ka obligim nëpërmjet në punësve të cilët do ta reflektojnë popullatën të japë shërbimet adekuate. E dyta, ne folim për një decentralizim. Decentralizimi ka marrë një pjesë të madhe në marrëveshjen e Ohrit me qëllim ta minimizoj mundësinë e qeverisë qendrore që në mënyrë arbitrare të vendosë të anashkalojë nevojat e lokaliteteve me shumicë jo maqedonase. Ajo ka qenë koncepti pse është pjesë e marrëveshjes së Ohrit. Ne jemi dëshmitarë se që 10 vjet decentralizimi ngec në shumë sfera, fiskale, përdorimin e tokës, zhvillimin lokal e kështu me radhë. E treta është demokracia konsenzuale, të cilën ne kemi anashkaluar në mënyrë arbitrare, duke i kushzu, duke mos i marrë parasysh nevojat e përfaqësuesve politik të komunitetit shqiptar, qeveria promovon një politikë qeveritare e cila shumë e ngjajshme, mund them e reflekton politikën partijake të saj. Ne duhet ta kemi parasysh se qeveri, cilat nënkuptojnë më shumë parti politike, nuk mund të kenë program qeveritar partijak. Ato duhet të kenë program qeveritar përbashkët ku do të reflektohen gjithë programet e partive që marrin pjesë në atë koalicion. Edhe kjo është improvizu, është anashkalu, edhe ka gjeneru një ndjenje pak kënaqësie të popullatës shqiptare me pozitën aktuale të cilën e ka jo vetëm subjekti politik shqiptar, po edhe politika qeveritare se si anashkalon nevojat e tyre. E dyta, ka pas programe dhe aktivitetet qeverisë të cilat për popullatës shqiptare janë pa totalisht provokuese. Во тој контекст кој е тука повеќе одговор? Груевски кој што, еве, да бидеме по-конкретни, Груевски кој што преговарајќи за коалиција рече дека ќе меѓуетничките прашања ќе се стават во мораториум, или Али Ахмети кој што со две раце застана зад програмата проширена и надградена, во која го има и Скопје 2014 и многу други проекти, или подеднакво и двајца. Бидејќи Varet përgjegjësinë ndaj не го имале фокусот на она што të dy janë përgjegjës. Gruevski është përgjegjës për mirëvajtjen e punës në shtet, është kryeministër. Edhe nuk mund të anashkaloj për vetes përgjegjësinë për zhvillimet e përgjithshme në një shtet. Ndërsa Ali Ahmeti do të jetë përgjegjës ndaj popullatës e cila ja ka dhënë votën. Domethënë aty kërkush nuk mund të amnestohet për përgjegjësisë. Si kush e ka pjesën e përgjegjësisë vetë. Por përgjegjësinë më të madhe e ka ai i cili i drejton, orienton dhe i gjeneron nëpërmjet orientimit gabueshëm i gjeneron edhe problemet. Ajo është sa përket përgjegjësisë. Да се надоврзам, јас стојам на моите барања, на моето кажување дека во оваа држава албанците многу повеќе права имаат колку што ги имаат другите етнички заедници во други држави.
спомна територијална поделба, никаде во рамковниот договор не пишува дека Струга и Кичево треба да бидат со доминантно албанско население, па со територијалната поделба 2004 година стана доминантно општини со Само мала доминантно. дигресија, Србите во Косово имаат многу повише права отколку што имаат албанците во Македонија, се само 5%. Може да продолжите. Да, така само да се довршам. Убаво би било кога ви македонците во Албанија би имали Значи тие права, значи тоа нешто после во рамковниот договор беше предвидено во Универзитетот на Југоисточна Европа на место два универзитета. Значи смислата ми е дека пак се не збориме некои општи работи и кажуваме дека противречности не е исполнет рамковен договор. Дај да видиме конкретно што не е исполнет од тоа рамковен договор. Не е точно дека не е исполнет. Пропорционалната застапеност се оди. Територијалната поделба се направи. Сега не може да се дадат права да се убивате и да се растурат држави. Такво право нема никаде. Во кој устав во Европа вие имате право да убивате и да растурате држави да не одговарате? Веќе ди коментара се моги. Ndamja territoriale asociacion pjesë e marrëveshjes së Ohrit. Për refleksioni i popullatës nëpërmjet ligjeve. Në kuptu këtu e ndamja territoriale është një përgjegjësi jo vetëm e Maqedonisë e marrëveshjes së Ohrit, por e Evropës, tendencës evropiane për decentralizim të pushtetit. E dyta, përfaqësimi adekuat nuk nënkupton që 1000 shqiptar të marrin rroga dhe të rinë shtëpi. Ajo është e dëmshme edhe për Maqedonasit, edhe për Maqedoninë, për taksapaguesit, po edhe për shqiptarët që duhet marrin shërbime prej tyre. Unë atë nuk e kam bë, as që jam përfaqësues i partisë politike, as më intereson se pse e kam bë ato. Atë ka bë qeveria, ban njerëz në shtëpi, u e për rroga, ato nuk bëjnë punë. Ajo është përgjegjësia e unë. Përgjegjësia është sigurisht ai i cili udhëheq qeverinë. Добро е кога примате плати, иначе ако отидете вие на бюрото ќе видите и многу македонци невработени и од другите етнички заедници, не се само албанци невработени. И сега што ми другата теза што сега се наметнува во јавноста, еден печаток дека Ахмети е декор во власта, дека слепо ги следи сите наредби на Груевски. Па се знае се во една нормална демократска држава се знае дека премиерот е тој што шефува со владата, он ги координира сите министерства и треба да се почитува. И сега најмерно се подбуцнуваат тие работи во јавноста кога се кажуваат дека Ахмети го губи гласачкото тело бидејќи слепо го следи Груевски. Јас колку што знам, албанците имаат една третина од министрите, имаат заменици министри, имаат директори и тие луѓе секој се бали си од на работа и си ги вршат своите надлежности. Значи координираат со тие министерства. Ние сега очигледно се враќаме на состојби која што беше жално да ја гледате кога 2004 година кога беше кога Буџако како министер во јавност излегуваше, викаше јас не го фермам премиерот Буџковски, не одговарам пред него, се одговарам пред Ахмети. Тоа ли е демократија? Во една држава се знае премиерот мора да се почитува, он ги координира и он ја носи одговорноста пред граѓаните утре кога ќе излезе на избори. Јас не знам сега што Ахмети е декор во власт. Албанци нормално си одат, исто обработува тендерите во позадина си ги добиваат како македонците. Тоа корупцијата си оди. Тоа е нормална мислам и не знам се зошто се ствара таква атмосфера дека некој приврзо ке Ахмети во власт. Си е шивни роли на Ахмети брenda kësaj qeverie? E kam fjalën qeverisë Gruevski. Është një fenomen që ndodh tek lëvizjet ilegale, të cilat kur dalin nga ilegaliteti në legalitet, në qoftë se nuk orientohen mirë, drita u errëson shikimin. Po pse kjo nuk ndodhi 2002-2006 dhe se ishin Kjo filloi që në 2002. Kjo nuk është puna se ka filluar sot. Dhe në këtë aspekt do të thoshja që në qoftë se kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski për mua është koherent, konsistent, i palëkundur, duke filluar të paktën që nga sa i njohun veprimtarin e tij, që nga 7 nëntori i vitit 2004, kur organizoi referendumin kundër decentralizimit dhe për të cilin referendum votuan 409.000 qytetarë, pra që është trupi i tij elektoral me minus plus disa mira, pra ai ishte e kupton më mirë psikologjinë e popullit të cilit i përket dhe duke e kuptuar më mirë psikologjinë e popullit të cilit i përket, edhe ndërton një politikë të tillë, prandaj edhe votohet dhe t'jeni sigurt edhe do të votohet dhe nesër. Ndërsa Ali Ahmeti ka një devijim nga programi i tij, është shkëputur nga ajo që kërkon populli nga i cili ai ka dalë. Dhe më shumë bën një politikë globale, internacionaliste, do më shumë merret me integrime rajonale, në një kohë që integrimi fillon që nga fshati. Po marr si fshat që nga Reçica e vogël. Pra, integrimi nuk është një nocion i përgjithshëm. Integrimi është konkret.
Integrimi fillon që nga ajo barazia e thjeshtë në shkollë. Dhe integrim nuk do të thotë që shkollat në Struk të ndahen mbi baza etnike. Ky nuk është integrim. Ky përkundrazi ishte kundër integrimit. Pra, kemi dy filozofi në qeverisi. Një është filozofia e Nikola Gruevskit, e cila votohet, edhe në sondazhin që ju sapo dhatë përsëri, është në vend të parë dhe të jeni të sigurt do të jetë gjithmonë në vend të parë. Ndërsa fatkeqësisht tek Ali Ahmeti, po dhe tek partitë e tjera politike shqiptare, të cilat në vend që të krijonin opozitën etnike për të zbatuar marrëveshjen e Ohrit, filluan me njerë të ndaheshin kush është i majt, kush është i djathtë. Kur nuk ke realizuar të drejtat qenësore si etnitet, është komoditet, luksitet për të thuash jam i majt, jam i djathtë, jam i qendrës majt, qendrës djathtë. Ali Ahmeti gabimin e bëri 100 shtator të 2002, kur fitoi zgjedhjet dhe kur nuk ftoi PD-shin të qeveriste edhe ajo bashkë me të në pushtet. Pra, ne si shqiptar, sa të zbatohet deri në fund marrëveshje e Ohrit, do futemi në qeveri komplet që të gjithë. Ne nuk kemi opozitë kujt. Ne kemi një opozitë etnike. Është më vonë kur zbatohet kjo marrëveshje, kur të kërkohet kjo frymë besimi, kur marrëdhëniet jenë vërtet mbas standardeve demokratike, atëre le të quhen si të duan dhe le të përpunojnë çdo lloj ideologji të duan. Fatkeqësisht nuk u ndoq kjo rrugë, fatkeqësisht në 2006 u veprua po ndryshe nga partia tjetër, fatkeqësisht dhe më vonë u ndoq kjo dhe sot shqiptarët janë në pozitë të palakmueshme për shkak të politikës së tyre, të politikanëve të tyre. Pra, u mungon politika reale përfaqësuese përballë një kryeministri i cili është, po e theksoj, shumë korrekt dhe shumë koherent në qëndrimin e tij. Ако може само кратко, еве пак доаѓаме до тие општи формулации, незавидна положба. Во што се гледа незавидната положба на албанците? Еве кое право го немат во Македонија? Është pyetje deri tek ju zoti Dani. Не општо како разликуване во shqiptarët në pozitë palakmueshme. Po, më duket se e thash parë. Sot policia mund të shkojë në Tetov të heq flamurin shqiptar. A ka pozitë më të palakmueshme se kjo? Nuk po merrem me të tjerat. Sot, s'ka ligj. Çfarë ndodhi në 97-ën? Për ata që kanë kujtesën historike. Në 97-ën policia shkoi në Gostivar hoqi flamurin. Ndodhi për lesh. Po u akuzua policia. Personalisht, unë nuk akuzoj policinë. Unë akuzoj politikë. Policia është në shërbim të ligjit. Atëre, малко е хипотетична Не, ситуација. господин Теджеда, запознат сега полицијата не беше во Тетово знаме да се на полицијата, оде уопšte криминалци таму. Терористичка група први ден. Ма сега пред 15 години кажува. Хипотетичка е. Ја сега полицијата во најскоро време Он беше. сака да каже дека полицијата во овој момент, ако сака, може да го тргне албанското a знаме, дека je нема në закон. pushtet Зашто го ligjor. трга си има закон. Sepse ka një Нема problem. закон за употреба на A знамето. flasim për shtet ligjor. Po? Se deri tani për këtë po flasim që ligjet nuk ekzistojnë. Полицијата тоа не го прави, како што и обвинителството во Тирана, кога покрена постапка против градоначалникот на Голо Брдо, виде дека е грешка, па го повлече. Така и ние сега, при ваков уставен суд кој е неквалитетен и кој, иако е политичка институција, партиски решава, ние не можеме ова прашање да го синеме од дневен ред, затоа што Уставниот суд го укина, односно укина одредби од законот за знамење и ние уште не можеме да собереме политичка волја да направиме друг. Но ако слушавте внимателно, Алберт го допре она што е за мене суштествено, а и Јанко и јас сакам малку да елаборирам на тоа. Да, јас во собранието како пратеник бев ставен во ситуација да гласам за кадровски решенија, чиј што курикулум вите се сведуваше на возачка дозвола и завршена школа. Од способност, значи како квалификации да се влезе во системот на една комплексна држава и да се изгради функционална институција во рамките на едно компликувано мултиетничко општество. Не може да даде резултат. Значи, не сум за тоа, а треба време, да се имплементира по секоја цена се, особено оние работи на кои им треба време да созреат.
разберете, во овој момент одредените сегменти на неквалитетна државна управа, и не ја делам по етнички основи, ги доведува во подеднаква лоша ситуација и македонците, и албанците, и србите, и турците, и ромите, и бошњаците, и власите. Појдете во било кој, а и тоа е наследена болка од сите досегашни влади кои не се зафатиле тоа да го подобрат, па сега нешто малку се прави, ама појдете да видите, на шалтер чекаме заедно. Без разлика дали на шалтерот за лични карти трите службеника се албанци, а јас како македонец стојам и чекам со 20 на луѓе да сменам документ за идентификација. Не функционира. Не заради тоа што нема правична застапеност, туку таа ја има. Ондека во Беков, во општината ја има. Меѓутоа, не функционира за тоа што државата не може да ни даде на нас граѓаните без разлика кои сме и што сме квалитетна услуга. Не функционира наплатувањето на данок, повратот на ДДВ, 1000 работи кои се во држава, кои не одат онака како што треба, и ние тука треба да ги сконцентрираме силите и оваа коалиција треба да се посвети на тоа, а не кој кого ќе го преигра во наддавањето околу тоа дали можам да истакнам знаме или не. Мене не ми треба знаме, мене ми треба тапија. Сега се трансформира земјиштето. Сакам да отидам во катастарот каде што има подеднаква застапеност и тој документ да го добијам експресно. И да кажам уште ова. Структурата на власта во Македонија е биетничка. Не заради правата на заедниците, туку заради амбициите на политичарите. И за крај, 1861 година почна граѓанската војна во Соединетите Американски држави. Сега сме 2010 и се уште има елементи од војната кои во американското општество после толку време се решаваат, се болни и непријатни. И цел свет со воздишка доживеа мелес, значи не црнец, афроамериканец пораѓање, туку мелес со темна боја, да дојде за председател и Америка да здивни и да рече конечно 200 години подоцна, односно 100 и кусур години подоцна, успеавме барем тоа да го направиме. Македонија за 20 години, а колку е од рамковниот договор? 9 години, 10 до година ќе биде, така ли е? За 10 години направи многу повеќе, ама ќе и требаат и 100 години да се сменат неколку генерации, да се смени европската перцепција за тоа што е национ и каде е тој, и конечно да се средат македонското и албанското прашање. Додека Република Македонија не добие целосно признание и не влезе во Европската унија и во НАТО, нема ни Косово, нема ни Албанија да ги огрее сонце. Видете што се случува во Грција, во Бугарија и во Романија. А до зидат да си до зидат, дојат пјесе да батит не важдим, тани да одбем пауза на пар реклама да креем и сориш на студио. Добре дојдовте назад во студиото. Продолжуваме со разговорот со нашите гости. Еве, господине Бачев, колку се реални барањата за федерализација на Македонија? Дали тоа што во првиот дел го рековте треба да се отворат картите според вашите гледања, вашите ставови, тоа отварање на картите го подразбира и ова? Па јас кој изреков таа реченица, мислам дека треба да се отворат да ги видиме тие крајни барања што на албанците во оваа држава. Инаку, како што велите вие за федерализација, лично сметам дека нема да дојде, и тоа го темелам на два моменти. Пред се, овој пат сметам дека во Македонија века нема услови за евентуално сценарио како 2001, што беше 2001 година. Еве во контекст на последните акции што беа во Радуша и во Рашча со запленато оружје, се види дека таа, иако тоа оружје имаше потенцијал да предизвика некоја дестабилизација, но самата групација од кадровски аспект се гледа дека нема некој потенцијал да предизвика некои пошироки размери. И овој пат јас се согласувам дека дури сигурно сум дека обичното албанско население кој што ги дели истите проблеми со македонците нема веќе намера да војува во оваа држава и да ја дели, а на политичките елити на албанците уште повеќе им е јасно дека овој пат веќе нема никакви услови за војна во Македонија, бидејќи
ако ја отворат таа војна, свесни се дека ќе завршат како талибанците, кои своевремено знаеме беа пријатели на американците за да ги истерат војската на Советскиот сојуз 80-те години во Афганистан, за да подоцна станат нивни непријатели. И втора причина, што сметам дека свесни се дека овој пат, ако се предизвика некој така сценарио на 2001 година, свесни се дека овој пат може да се имат работа со македонскиот народ, бидејќи сите ние знаеме дека таа виртуелна војна во 2001 година Македонија излезе посрамена и понижена како резултат на тоа, се да не употребам некој потежок збор, тоа предавничко македонско раководство што беше во 2001 година. И лично не верувам дека и владата, и Ахмети ќе излезе од владата, од сегашната влада, бидејќи како што кажав и претходно, сите тие ги уживат сите тие привилегии од аспект на власта и свесни се ако излезат ќе изгубат и добар дел од гласачкото тело. Многу квалификации имаше тука и оцени. И се слагам само што да го кажам, значи заедно јас се слагам дека ние треба тука заедно да живееме, да направиме тој фронт што го зборат против таа партизирана администрација, за тие реални проблеми да збориме и албанците јасно да кажат дека ја сакаат оваа држава, дека се лојални граѓани и дека ја сакаат унитарна Македонија. Значи тоа е тоа што фали македонскиот народ да ја стекне таа доверба, да го слушне од албанците. И на крај само го кажува тој господинот Ахмети. Па не го кажува баш така. Имаше многу оцени и само уште да го кажам преку еден личен пример, ако гледаме од таа партизирана администрација, страдаме и ние македонците. Еве само во една реченица ќе кажеме еден личен пример. 2005 година, кога беше Бучковски премиер, распиша оглас за негов советник за надворешна политика. Јас бев свесен како одат вработувањата во таа државна администрација. Се пријавив на тој конкурс и во Агенцијата за државни службеници отидовме, не тестираа. По основ на знаење, стручност и способност, јас имав 100 бода, но Бучковски си го зема за советник Мерсал Биляли. Тој беше послаб од мене на тестирањето. Значи страдаме и ние македонците од таа партизирана администрација, не е точно дека само албанците од ево тој дел, значи треба да го направиме тој фронт, да го смениме тој црно-бел свет во Македонија. Profesor Merselenjov, kam shumë dyshime të hajtë në një testim në këtë dali dobet, pa pavarësisht. Du të thëmë se këtu ka një teori shumë të shtrembët, se shqiptarët ta Еве shpjegojnë... после смисла ќе ти ги покажам записникот од Агенцијата за државни службеници. Pavarësisht, du të them se ka një teori shumë të mbrapshtu, se ta shqiptarët duhet të tregojnë çka kërkojnë, e tash të shohim ne a mund ta përballim ato se jo. Jo. Nëse hyjnë në teorinë e tregumes kush çka kërkon, duhet të di palë të tregojnë çka kërkojnë, shohin a mund gjejnë pikë përbashkët. Si shqiptarët nuk janë popullat virtuale këtu, as që kërkojnë prej maqedonasve. Shqiptarët në Maqedoni kërkojnë prej përfaqësuesve të tyre politik të sigurojnë ato sende cilët shqiptarët mendojnë se janë entitled, thuhet anglisht, e kanë të drejtën e atyre Apo që sendeve. kanë premtuar kur i kanë votuar. Jo që ato i premtojnë për shkak se janë pjesë e kërkesave të përditshme të shqiptarëve. Sa i përket simboleve të them, simbolet kanë qenë pjesë integrale e kërkesave shqiptare prej 91-shin. Po du të them se ka pas vesh shurdhët se as që flamuri shqiptar para 90-s me kushtetutën e 74-s e ka zvoglu vlerën e flamurit shtetënor, as që përdorimi i gjuhës shqipe në gjithë nivelet, as që arsimimi terciar shqiptari ka denominu këto atributet e shtetit Maqedonës, por kemi pas reakcione konstante për vitin 91. Ne duhet të themi një send të qartë, se pavarësisht se si Maqedonia u pavarësu, gjithë qytetarët e Maqedonisë hynë një institucion të ri quajtur Republika e Maqedonisë. Hynë me drejtat, obligimet e tyre. Ajo tash shqiptarët që 20 vjet të vërtetojnë para Maqedonasve se e duan këtë shtet. Nuk ka dashuri virtuale. Një qytetar e don ta shtet sa ai shtet sillet ndaj atij qytetari. Edhe ndese ky shtet ndaj mie sillet më keq se ndaj jush, vetëm se ju jeni Maqedonas, unë do e du më pak. Edhe nuk ka aty obligim as moral, as ligjor, as kushtetues, se edhe shteti ka obligim juve edhe mu të na trajtoni një lloj. Mundet juve u ka ndodhur personalisht në një testim të kaloni më mirë se dikush edhe mos pranoheni. Por ky shtet prej start thotë se mu më jep drejta për shkak se unë i kërkoj, a më jepni ju? Unë nuk shoh se asnjë drejt ju keni më shumë se unë këtë shtet. Pse të keni ju më shumë drejt se unë? Asnjë drejt. Ju keni një vot, unë kam një vot, ju pagoni taksë, unë paguaj taksa. Nuk shoh se ju mu të më jepni diçka vetëm se jeni përfaqësues i popullit i cili ka numër më të madh në këtë shtet. Ajo është teoria e shtrembët që në Maqedoni është promovuar prej 91-shin. Edhe përderisa në Maqedoni ju vendojeni në pozitë se unë duhet të kërkoj për jush, a ju do të vendosni, a do më jepni, unë mund të vendoj në pozitë ta marr, ta kërkoj, po edhe ta marr atë që mendoj se më takon. Edhe e dyta, ju tash folni për një pozitë virtuale se do të provojnë shqiptarët, do të kalojnë si taliban. Ato janë teori pak më ngatrume. Mu më vjen mirë që brenda popullatës shqiptare nuk ka tendenca
për ngritjen në konflikt. Se nëse një politik e provokon një popullat tanë, jo këtu, është vërtetu tanë botën, se me represion edhe me insistim nuk mund t'ju të mbani të qetë një popullat ajo mos reagone. Por është fati mirë që kemi një mbështetje të madhe prej bashkisë ndërkombëtare, jo shqiptarët, ka shteti Maqedonës, mbështetje prej bashkisë ndërkombëtare që këto probleme të cilat na paraqiten neve në hap, tentojmë t'i zgjedhim, ajo t'i ndihmoj shqiptarët kontra Maqedonësve. Po problemi ishte se 2001 për kur në shkryt marrëveshje e Ohrit, Maqedonasit e pranun ju si thatë pares si një disfat edhe si humbje e faqes. Jo, 2001 marrëveshjen e Ohrit duhet të gjithë ta pranojmë si një kompromis që ne jep mundësinë eventualisht të ardhshme të zhvillojmë marrëdhënie harmonike. Ajo si shqiptarët fituan diçka ose Maqedonasit humba. Zoti Dane, kujt e intereson dhe interesi kujt është radikalizimi i shqiptarëve në Maqedoni apo në këto rrethana tani? Po, ka një fenomen që shpesh ne hezitojmë të themi të vërtetë. Dhe në këtë rajon ku jetojmë të gjithë, ndodh një gjë. Një njeri për disa mira është trafikant, për disa mira është hero. Kjo është një e vërtetë që ndodh edhe në Maqedoni. Një kryengritje, se unë se quaj konflikt, ishte një ngrit krye, nuk është konflikt. Konflikti është një nocion që nuk shkon fare. U zhvillua, nisi për tjetër gjë dhe përfundoi për liri dhe për drejta njeriu. Dhe akoma ekziston një mentalitet që nga kjo ngjarje dikush doli i turpëruar, dikush fitimtar. Pra, realisht, ky është mentaliteti. E duke qenë se ky është mentaliteti, ne nuk duhet ta fshehim këtë mentalitet duke e zbukuruar gjendjen. Prandaj, në demokraci nuk ka tabu. Në demokraci lejohet të flitet, diskutohet edhe për federalizmin, edhe për ndarjen, po edhe për bashkimin. Se në qoftë se mentaliteti është se unë jam i turpëruar dhe herën e dytë nuk do të turpërohem, atëherë ka një rrugë më të shkurtër. Duhet të ndajmë. Hajtë ulemi. Dhe për të ndarë, nuk kemi pse të zgjedhim Afganistanin, se jemi në Europë, zgjedhim Çekoslovakinë, modelin Çekoslovak. Dhe nuk kemi pse të shkojmë as në Bosnë, përsëri shkojmë në Çekoslovaki. Pra, kur flitet për të vërtetën, duhet ipen dhe më mënyrat e zgjidhjes së saj. Kësaj të vërtetë. Kështu që unë nuk e shikoj ndonjë herezi çështjen e federalizimit, ashtu si nuk e shikoj herezi çështjen e ndarjes, ashtu si nesër nuk do ta shikoj herezi që nëse shqiptarët thonë ne duam të bashkohemi me Shqipërinë. A jemi në demokraci? Çështja është, hajde ulemi në tavolinë. Siç jemi ne këtu, bijem apo s'bijem dakord, kjo s'ka rëndësi. Kush kam shumë argumenta do fitoj, kush kam pak do të riqet. Ky është elementi i parë i demokracisë. Pranojmë demokracinë dhe nuk pranojmë rregullat e saj. Pra, në demokraci nuk ka nocion e luftë. Në demokraci ka nocione demokratike. Pranohen të gjitha, nuk ka tabu. Nuk kam asgjë nesër, po dëgjova për Maqedoninë natyrale. Sot ka 3 Maqedoni. Një e Pirinit, një e Vardarit, një e Egeut. Nuk do habitem nesër, po dëgjoj një Maqedoni natyrale. Pse të habitem? A jemi regjime demokratik? Ç'të ke qenë? Ashtu si nuk habitem, po të dëgjoj Shqipëri natyrale. Përsëri jemi demokraci. Ова е некоја модерна теорија за големи Македонии, големи Албании по демократски пат? Jo, nuk thash të madhe, natyrale. Ju lutem. E madhe është nocion... To je eufemizëm. Jo, no. Jo. E madhe është nocion nazifashist. Lindi në vitin 1941 në marrëveshjen Ciano-Ribbentrop. Unë flas për natyrale. Pra nuk habitem as për Maqedoninë natyrale, sepse nuk kam të drejtë. Përkundrazi, do ta quaj si një gjë fare normale. Знаете што ќе се случи ако поделнат во исто време воскреснат и природна Македонија и природна Албанија? Има неприродна Европа, дај бе луѓе. Не му е тоа. Në regjime demokratike nuk ndodh asgjë. Atëherë duhet pranojmë që nuk ka demokraci, ka totalitarizëm apo autoritarizëm. Jemi para dy rrugëve. Po tham demokraci, në demokraci mua më lejohet të diskutoj për çdo gjë. Nuk më lejohet të veproj për çdo gjë, po për diskutuar më lejohet të diskutoj. Rëndësi ka të përjashtoj dhunën, rëndësi ka të përjashtoj konfliktin, rëndësi ka të përjashtoj vrasjet. Debat
Më duhet dhe e quaj gjë normale të bëj. Добро, вие напишавте и книга со тој наслов Природна Албанија. Ете, може би јас не го разбрав Është концептот. platforma, po, është platforma e Zotit Danaj për Shqipëri natyrale. Што подразбира таа? Unë nënkuptoj që atë që thash, në sa kohë që në demokraci nuk ka tabu, sa kohë që pranojmë që në Ballkan të gjitha regjimet janë zgjedhur në mënyrë demokratike, aq kohë edhe unë, si gjithë të tjerët, secili në atë ti, kam të drejtë të kërkoj atë që e kam shkruar në një platformë që quhet Shqipëri Natyrale, duke vënë si thelb të saj dialog me këdo, dialog për gjithçka, pa vendosur fillimisht për ndonjë gjë. Sepse jam fare i sigurt që nesër në Bashkimin Evropian nuk mund të pranohen kur dy shtete shqiptare, sepse nuk do lejohen kur dy ministra shqiptar, dy komisioner shqiptar, sepse me 2 vota shqiptarët bëjnë shumë. Pikërisht për të ndihmuar dhe Bashkimin Evropian, atëre i propozoj më mirë një ministër shqiptar kur të pranohemi në BE, se sa 2 ministra shqiptar, se atëre do ankohen të gjithë fqinjit. Dhe e treta që dua të theksoj është, kjo platformë është e hapur. Është në shqip, është në anglisht, është në serbisht, është në greqisht, është në maqedonisht. Pra, duke qenë e hapur, është ofertë për diskutim. Nuk është kërkesë për zgjidhje sot. Unë e parashikoj që 2013-2015 për rajonin e Ballkanit do jetë rregullimi tërësor i këtij rajoni, të Ballkanit Perëndimor. Sepse, në qoftë se sot konferenca e Versajës e vitit 1919 është riparuar tërësisht, ka mbetur pa u riparuar konferenca e Londrës. Dhe Bashkimi Evropian pranon që 2 gabime ka bërë ndaj këtij rajoni që më vonë e quajti Fuçi Baruti, Versajën dhe Londrën. U riparua njëra, unë kam të drejtë të kërkoj nga Bashkia Ndërkombëtare, riparo dhe konferencën e Londrës. Zoti Qashule, si shihni në këto? Si shihni gjithë këto tema që kërkohen të hapen dhe diskutohen? Видите, јас прво мислам дека демократијата е пред со одговорност, а после неограничена слобода. Оти слободата на другиот ја ограничува мојата слобода и тоа треба да биде основна аксиома. Господинот има право да мисли што сака, но јас би сакал да го прочитам тоа што да го видам во детали, да можам да го споредам. Оти од ова што сега го слушам, добивам само онолку колку што е можно во волку скусено време, значи површно. Не заради тоа што тој не знае што зборува, туку јас не можам да се продлабочам и да видам што кажува. Но сакам да го кажам следно. Во демократиите постои законски поредок. Устав, закони кои ги регулираат односите меѓу граѓаните. Да не се тие, нек би можела демократијата да функционира, бидејќи би се свела, еве да карикирам малку, на издвоени тирани. Значи секој од нас ќе прави како што сака и тоа е особено за сметка за другиот. Затоа постои тој конституционален поредок, затоа постојат законите, за да ги хармонизираат односите меѓу граѓаните и односот на заедничката творба државата кон граѓаните. Во такви услови, ако се поминат границите на тој државотворен компромис, влегуваме во полето на употребата на вонредни средства. Еве, нека не биде насилство, ама некому ќе почне во главата да му се врти таква идеја. Што значи, тоа што го говори господинот како негова размисла држи, но сега да седнеме да го имплементираме, тоа ќе значи уривање на рамковниот договор, кој е дел од уставот на оваа држава, каков таков. Јас уште на времето кога бев еден од учесниците во поширокиот состав, кога се разговараше каков документ ќе направиме, па во Охрид се скуси на 4 партии па се направи, што беше грешка, уште тогаш велев. Луѓе, немојте во овој времен договор да барате совршенство. Тоа е невозможно, затоа што самото општество во кое тој треба да се вгради и самата држава, чишто устав, конституција, тој треба да биде е далеку од совршена. Тоа е првиот експеримент на граѓаните на оваа територија за државност, демократија и слобода. Така што и грешките
се придобивка, заради тоа што во тој момент толку знаевме, толку можевме. Што не значи дека развојот на нашето општество и на нашата држава, па сходно на тоа и промената на уставот и неговото доградување се завршени. Не, напротив, тие ќе продолжат. Јас мислам дека нема да продолжат во правецот на природна Македонија. Нема. Заради тоа што има еден цел сплет на околности кои мораме да го почитуваме. Двете други Македонии, кои се дел од природната Македонија, се во две земји членки на Европската Унија, чии што стандарди во однос на граѓанските и етничките права се далеку помали од нашите. Па Македонија и Косово во тој поглед водат, барем во стандарди. Примената е друго прашање, но таа никогаш не се завршила преку ноќ. Според тоа, секаква идеја која би произлегла од Македонија за создавање на таа природна Македонија би предизвикала жестоки потреси кај овие две држави кои се тоталитарни во однос на правата на нивните граѓани, кои не произлегуваат од доминантната етничка група. Според тоа, колку за моje мислење за ова малку што го чув и ова малку, уште помалку што го разбрав. Инаку јас мислам дека воопшто задоцнетата државност на Балканот е неговиот најголем проблем. Ние мора да разбереме дека иднината е во окрупнување, а тоа е во моментот единствено можно во Европската Унија, каде што правилата кои ги произлегуваат од заедничкиот компромис, сите членки се имаат откажано од речиси 60% од својот државен суверенитет во прилог на Европската комисија, која е телото што ги хармонизира меѓусебните односи. Во такви услови, кога ќе се релативизираат атрибутите на државите, кои ние на Балканот упорно ги градиме, кажете ми ја вие мене логиката на граничните премини што ги имаме према Србија, Косово и Албанија. Која е логиката да докажеме дека сме држави за сметка на граѓаните кои дремат со саати и стоката што ја извезуваме и увезуваме пропаѓа? Немаме царини, немаме ништо, што правиме? Ништо. Седиме, чекаме и викаме, аха, јас сум држава, ти си држава. Јас имам овде знаме, ти имаш таму знаме. На милиметарски простор не имаме граници кои го убиваат македонскиот производ додека стаса до Австрија, а да не зборам за другите балкански држави. Според тоа, ние мора да гледаме прогресивно 21 вековно, а не 12 вековно. Дај ми мене држава, па оваа држава ќе ја поделиме. И колку коментар еден, Чехословачка беше федерација која беше здружена на начин на кој се здружи и се раздружи. Република Македонија, според уставот во кој е вграден рамковниот договор, е унитарна држава, така што и покрај сета демократија, секаква идеја за нејзина поделба оди против договорот на македонскиот народ со албанскиот и со сите други народи овде, кој се вика Конституција на Република Македонија. Според тоа, таквите авантури се противуставни и ќе предизвикаат потреба од дополнителна ревизија. А при вакви односи, секоја дополнителна ревизија значи насилство. Mirë, po atë progres ju e thonë, se duhet të ecim përpara, do të thotë, bëhemi pjesë e familjes madhe evropiane ku nuk do ketë kufi dhe ku do jemi të gjithë bashkuar. Ndoshta është piknisje e rritjes tensioneve në Maqedoni. Ne e dimë që shteti ynë, nëse dëshiron të bëhet antare e NATO-s, e Bashkimit Evropian, duhet zgjidhë çështjen e emrit. Ai vazhdimisht ka ngecje në këtë proces, nuk zgjidhet. Dhe mandej vinë dhe hapen idejat këtilla. Zoti Dana del me shtete natyrale, formimin. Në atë marrëveshje të orit është në shkund 2001-shin, përveç Crvenkovskit, i cili rri në atë firmë që e ka vendosur aty dhe Bashkisë Ndërkombëtare, dy nënshkues janë të ndjerë, Trajkovski dhe Imeri, Ljupço Georgievski nuk e pranon atë marrëveshje edhe pse e ka firmos. Arben Xhaferi Arben Xhaferi thotë se e tërheqin nënshimin, marrëveshja e Ohrit është e vdekur. Pajtoni se zgjidhja e çështjes së emrit është arsye apo mos zgjidhja e kësaj çështje është arsye që rriten tensionet? Edhe ndër etnike, zoti Almer? Не, јас мислам дека прашање за името не постои во Република Македонија. Постојат разлики во името кои ги имаме со Грција. Во Македонија тоа не е проблем, немојте. Нека одговори па ќе елаборираме. Македонија још бо тема. Уне да киша реформулјов
се нука ќе он паракуште емри për proceset eurointegruese. Po mis menaxhimi I disa politikave kone fundi na ka prun në pozitë që emri është parakusht. Po. Se ne proceset eurointegruese kemi qu prej ma herë, ne kemi shkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit, është ratifikuar, kemi marrë status kandidati e një udhëheqje politike ku shqiptarët kanë qenë vetëm vëzhgues, ne kemi arritur në pozitë që rregullimi I çështjes së emrit është bë parakusht, edhe nuk mund ta anashkalohet. Për NATO nuk mund ta anashkalohet, mendoj se edhe për Unionin Evropian do ndodhet tjetra. Edhe është bë temë nacionale për shkak se shqiptarët, të cilët nuk kanë qenë të kyçur absolutisht në negociatat për emrin, tash kanë pasoja lidhur me një temë në cilën nuk kanë qenë të kyçur. Edhe ne kemi paralemruar edhe vitet e kalume se me ngadalësimin e këtyre proceseve marrëdhënie ndërtnike edhe tensionet ndërmjet dihet nikumave do të rriten. Edhe ajo ndodh. Se ju keni pasoja, a çdo kyçje juaj në tematik shifet me një skeps se pse kyçeni. Domethënë atë sqarim Do ti baš. Па баш околу името сега што спомнате, јас тука на тоа прашање ќе се види таа лојалност на албанците. Јас сметам дека сега они треба да застанат дури да бидат погласни од нас македонците во одбрана на тоа наше уставно име. Инаку само да кажам дека ние имаме поднесено во собранието и државна стратегија за одбрана на уставното име кој што веќе е влезена во процедура покрај другите две. Deri tani janë vetëm shqiptarët që nuk kontestojnë emrin. Do besoj asnjëherë nuk e kanë kontestuar çështjen e emrit dhe kanë japin përkraje pa rezervë autoriteteve dhe subjekteve politike maqedonase. Не слушаме од политичките елити и други конотации дека во Европа без со или без македонците да се најде компромис. Нема никаков компромис. Мора да се прекинат преговорите, името мора да се сочува. Македонско и албанците мора да застанат со нас во одбрана на тоа име. Сега тие ситни пазарења мора да ги стават во втор план. Не им дал Груевски неколку вработувања, не им дал министерски места, не им дал тендери. Тоа сега треба да се стави на страна и сега ние мора да седнеме да го браниме името сите заедно. Бидејќи еве, таа Европа албанците најмногу искусија видоа сега. Отидоа 500 азиланти во Белгија, видете таа Европа што им направи. Као Хитлер 44-та со евреите. Ги шкардира назад. Не и треба. И тоа се работеше за 500 луѓе. Значи тука треба да се изградиме државата, да го сочуваме идентитетот, името македонско и сите сложно како граѓани на оваа држава, да ја направиме со сите нишани и таа Европа само да се заинтересира со нас. А не таму ние додиме во таа Европа да бареме да бидеме како некои таму да бареме некоја милостиња во нив. И ова што кажа Прегевска што ме прозва, вика околу вашите барење македонци да ги стакнете. Јас тука би кажал дека еве за мене прифатлива е унитарна и демократска Македонија со сите човекови слободи и права за сите граѓани во државата. И сега нарете албанците да ја кажат која е нивната црвена линија во државата во однос на сите тие права што ги кажуваат и само така сметам дека ќе одбранеме. Јас сум свесен дека тука ние мора да живееме како сограѓани. Уште само го една исправка до господинот, не е од 40 години оваа држава, 41 само е реконституирана македонската држава. Она влече корен 2030 години понатака. Уште Александар Македонски неговите војски не биле комплетно 100% македонци. Имало таа била мешана војска, од сите состави. После 2030 години сега ние ја добиваме таа македонска држава, уште еднаш ја реконституираме, имаме мешан состав на населението, но треба да се почитува се во цела Европа, сите држави во Европа се изградени врз основа на мнозинско национално население и доминантно кој е доминантно население во останатите држави. Те сретне само две примери, Белгија и Швајцарија, но тоа се сосем други случаи. Тоа се вештачки направени држави за да големите сили не војуваат меѓу себе. И во таа насока сметам дека мора да ја кажеме таа линија црвена или како ќе ја кажеме и ова што го гледаме сега стално овие пазарења со албанци излегуваме, не излегуваме од владата. Тоа е за мене така една обична манипулација со граѓаните. Нема да излезат од владата бидејќи пресилни се тие привилегии што ги уживаат и во крајниот случај и да падне владата, тоа зошто не знам да му се дава толкова димензија. Тоа е најнормална работа еве во Европа секој ден има избори, се менуваат влаги, паѓаат влаги и зошто му се дава толкова димензија. И сега ние ќе во периодот што следи, ќе имаме сега многу провокативна една ситуација во контекст на пописот што ќе биде до година и тука да го кажам дека уште август месец ние имаме подесно кривична пријава до јавното обвинителство, веќе е процесуирана дека е фалсификуван пописот во 2002 година и сега ќе биде тестот на таа издржливост бидејќи ние аргументирано докажуваме со докази со пријавата дека албанците во државата се околу 17%, дека тој попис е фалсификуван 2002 година и жално е што овие права сега не се даваат врз основа на заслуги, на способност, на знаење, него врз основа на проценти. Тоа е за мене навредливо. Врз основа на проценти да ве ставаат по државни институции и целата ова тензија што се ствара
резултат како на тоа се ствара таа атмосфера околу пописот, што ќе биде во април месец 2011 година. Mirë, jemi në minutat e fundit të emisionit, do t'ju kisha dhënë fjalën e njerëz, do t'i dane ku e shifni Maqedoninë. Jo, më duhet të them dy Po? gjëra lidhur me çështjen e emrit që e përmendët. Mirë. Ndaj një mendim më ndryshe. Çështja e emrit për mua është një pretekst. Po një pretekst dhe nuk është një realitet. Dhe nuk është një gjë e vështirë për t'u zgjidhur. Është një pretekst nga segmentet të bashkësisë ndërkombëtare. Pse? Domthon sepse po të bëj presion real bashkësia ndërkombëtare dhe të gjithë ne ja dim fuqinë, Greqia me gjendjen katastrofike që ka mundet të bjerë dakord për të marrë ato 143 miliard euro për çdo lloj emri. Pra, këtu është gjithë problemi që bashkësia ndërkombëtare duket dhe këtu duhet orientohet politika, ka një hezitim. Cili është hezitimi? Ky emision nuk mjafton. Para. E dyta, ky hezitimi i bashkësisë ndërkombëtare lidhet dhe me një detaj tjetër, që është prapë shumë i rëndësishëm. Në 2 qershor, samiti i Sarajevës do marrë vendimin politik për liberalizimin e vizave të Shqipërisë dhe të Bosnjës. Por do marrë dhe vendimin, do ta bëjë të qartë që në 2013 do pranohet Kroacia në BE dhe në vetëm në mas 2020-s do fillojnë 5 shtetet e tjera të Ballkanit. Që është dhe një moment tjetër për refleksim. Ç'do ndodh? Do mbetet një zgafell që quhet Kosovë, e cila nuk do ketë drejtë të lëvizë. Ç'do të ndodh? Presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, do fillojë në janar të 2011-s të japë 2 shtetësi. Me dhënien e 2 shtetësisë, realisht fillon ajo që unë thash parë. Pra, është një realitet që presioni për emrin e Maqedonisë duhet bërë te bashkësia ndërkombëtare. Në Shkup, unë sot pash monumentin e Goce Delçevit. Jemi dakord? Goce Delçevi ka lindur në Kukushi afër Selanikut, i biri Nikollës dhe i Sultanës. Por bustin e ka këtu dhe shumë mirë që ka këtu. Siç mund ta ketë nesër dhe ai që quhej dikur cari i Pirinit, Jane Sandanski. Shumë mirë që ka këtu. Ja kjo është dhe Maqedonia natyrale, që sot se pranohemi, do ta pranojmë nesër. Ky është proces mentaliteti. Atëherë, ky është e vërteta që duhet të qasemi për të mos u bërë objekt i lojrave të qarqeve të ndryshme sa nga Athina, ai dhe nga Beogradi. Duke qenë më të vegjël, duke qenë dhe më të pazhvilluar, na duhet të jemi më bashkëpunues me njëri tjetrin edhe në ndarje, jo në bashkëjetesë, sepse ne shikojmë si strategjemi një gjë të tillë. Pra, ky realitet që do ndodh, ky kërkohet për mua të analizohet dhe të studiohet. Nuk, do më thënë, personalisht thash, nuk më shqetëson emri Maqedoni. Për emrin edhe do t'i qash mbeti pa u prononcuar. Се согласувам со гостиното Албанија. Во оној дел кога вели дека меѓународната заедница не е расположена ова, иако тврди, освен сега сигналите што доаѓаат од шпанското председателство, прашањето кое е решено да го реши. И немојте да мислите дека зборувам глупости на старост. Времената спогодба, која татко му на Јоргос Папандреу ја подпиша, во која грчкиот председател како министер го тури својот параф, која ја создаде председателот Бил Клинтон, сопругот на сегашната државна секретарка. Документ кој ние исто така доброволно го прифативме и кој е меѓународно верификуван, бидејќи е ставен под патронат на Обединетите нации. Поголема меѓународна верификација од тоа немате. Во тој документ стои: Грција не треба да ја спречува интеграцијата на Република Македонија во сите мултилатерални организации, тоа значи НАТО и Европска унија, а другата страна, значи Република Македонија, тоа да го прифати под референцата на која, за жал, во едно невреме и врз основа на лоша проценка се согласи, но таа е наша согласност и ние од неа не можеме да бегаме во вакви ситуации, напротив, треба до крај да ја исцрпиме, да биде, да прифати да стане членка на НАТО и Европската унија, само уште тоа остана. Секаде другаде влеговме на тој начин, со тоа. Сега, прашањето е, зошто
тоа не се применува. Папа Андрео ќе може да каже пред грчката јавност која е сега во страшен демократски и животен дефицит со финансиската криза и со тепањето на луѓето на улици, со убивањата, со палењата банки, со недолжни жртви кои гинат, ќе може на тие луѓе да им рече: извинете, ние со ова што го дозволивме правиме за нас добро, а бидејќи на Балканот доминира терминологијата даваме, земаме, не дадовме ништо надвор од тоа на кое сме се согласиле пред 15 години. Република Македонија исто така ќе каже: ние исто не дадовме ништо надвор од тоа на кое сме се согласиле пред 15 години, ама придобивките во однос на зачленување на НАТО и почеток на преговори за Унијата ќе бидат за нас добри. И на крај Европската Унија, и тука доаѓаме до проблемот на меѓународната заедница, ќе рече: фала Богу, ова прашање ни се симна од дневен ред, затоа што ние за него немаме решение со оглед на механизмите кои функционираат. Зошто ова не се применува? Јас не можам да зборувам за меѓународната заедница во целост, затоа што ги немам сите информации, но можам како наблюдувач на политиката и односите во Македонија да кажам зошто во Македонија тоа не. Затоа што ако го симнеме покрај етничкото и прашањето на името од дневната манипулација и борба или наддавање кој повеќе е способен да направи или да не направи нешто во оваа држава, што ќе понудат политичките партии во овој даден момент? Значи, имаме во овој момент потреба од наша резолуција, која некоја нарекува тенка црвена линија, да, тенка црвена линија, се глупости во светот, тенките црвени линии се решаваат со војни. Наша позиција, а таа е, опозицијата вели не треба да се смени уставното име, така е, вели упорно. Заев, Црвенковски, тие бараат владата да го реши прашањето, но кога ќе ги прашате би го сменили името, не, уставното име не. Идентитетот никако, јазикот никако, црквата никако. Пазите, па кога зборам ја за црква, мислам на сите, на методистичката црква во Македонија, на исламската верска заедница во Македонија и на македонската православна црква. Што значи, никој тие работи не е подготвен да ги даде. И власта и опозицијата, па ете позиција. Значи, тоа е оној минимум што овој момент Република Македонија не може да го пречекори. Но затоа Република Македонија како преговарачка позиција има едно, а тоа е применете, а Господа, времената спогодби. Сега некој ќе рече, па ги дадовме грците на суд. Да, ги дадовме, ама грците прифатија да ја бранат времената спогодба, според тоа ја признаваат. Па некој друг млад надобуден аналитичар, квази аналитичар, ќе каже: па Меѓународниот суд на правдата нема инструменти за принуда. Нема потреба. Грција во нејзините историски спорови со Трција, после војната, грчката инвазија на тогашната империја која се распаѓаше и поразот со Републиката Турција, има спорови пред Меѓународниот суд на правдата далеку потешки од овој што сега го има со Република Македонија. Ако се откаже од диктаменот, од пресудата на судот, таа значи се откажува и од своите интереси, бидејќи нема да го спроведе. А јас лично мислам дека ќе бидам среќен ако судот рече дека Грција не ја прекршила времената спогодба. Затоа што во тој случај Грција ќе мора да ја примени. Значи, решението е тука. Прашањето е зошто не можеме позиција да се нагодиме. А отсуството на нагодба кон овој проблем го придодава етничкиот, а се појавуваат разни стручњаци и на таа страна, кои конјунктурно сакаат да уловат во матно, кои велат дека ние албанците ќе си одиме, или ние албанците ќе ги бойкотираме изборите, или ние албанците нема да сакаме повеќе да живееме во оваа држава. Што ќе се случи ако дојде до тоа? Што ќе биде со Косово, што ќе биде со Албанија и што ќе биде со сите нас? Mirë, shkurt, tham jemi minutët e fundit, çka do ndodh? Do të kemi zgjedhjet parakoshme, do të kemi zgjedhjet çështjes së emrit, si do të veprojnë shqiptarët? Një kontekst, veç ta sqaroj lidhur me rajone, se Qashule tha disa herë se do ketë dame Shqipëria, Maqedonia, Kosova, kështu me radhë. Ne kemi një tendencë stabilizimit të rajonit prej 2001-shit. Përfshirë këtu Shqipërinë, përfshirë Kosovën, përfshirë Serbinë. Domethënë, gjithë ato shtete kanë një farë dallimin, stabilizim prej 2001-shit. Ndërsa ne hym ciklet njëjta përsëritjes tensioneve,
marrëdhënieve kështu me radhë. A do ke zgjedhjet parakohshme, personalisht nuk kam si qytetar interes as pak a do ke zgjedhjet parakohshme ajo. Nuk kam as kanë ndonjë pretendim ndaj ndonjë listës. Unë kam interes zgjedhjet proceset eurointegruese të Maqedonisë të lëvizin, që zhbllokohen. E tash, a do të zhbllokohen me përfundimin e negociatave për emnin, ose do të zhbllokohen me ndonjë diplomaci pak ma me taktik, ndonjë diplomaci pak ma e cila gjithëpërfshirëse është edhe punon pak ma shumë me aleatët tonë perëndimor, edhe do të bindin Greqinë që ta zhbllokon atë blokadë, cilën na e ka vendu, atë cilën nuk është e obliguar ta vendon vetëm me veto, po mund ta vendon edhe nëpërmjet kanaleve diplomatike të veta, të cilat ajo i ka zhvilluar 50 vjet e kaluar, edhe derisa është andare. Ajo mu më intereson. Mendoj se ne jemi të kaluar një fazë shumë të paqartë, ku asnjë politikan, jo vetëm opozita, po edhe pozita nuk del me një qendrim qartë, thotë se ne këtë nuk e bëjmë, edhe prej kësaj çështje largohemi, le ta thonë atë, atëherë duhet vjetë kush tjetër që ta zgjedhë. Domethënë, unë mendoj se besoj se do të ketë zgjedhjet parakohshme, nuk besoj se do të ketë aq shpejt, edhe pse interes gjithë lojtarët që nuk janë gatshëm ta zgjedhin çështjen e emrit kanë për të pas zgjedhjet parakohshme, interes më të vogël për zgjedhjet parakohshme kanë qytetarët e thjeshtë. Па моje мислене дека избори ќе има во март наредната година и бидејќи сега ги кажавме сите дефекти, тука и Алберт многу убаво кажа, еве го повикувам, јас сум председател на Народно движење за Македонија, нека ни се приклучи, каже дека е лојален, ја сака државата, па да го смениме овој црво-белен свет. Овие 15 години исти луѓе не се вртат. Дај сега еве кажавте убави идеи. Сиом për политику. Ама од анализи не правиме ништо. Економија привате, besoj në zhvillimin ekonomik, politik. Кажавте дека се лојални, сакате државата, дојдете приклучете на следните избори да ги победиме едните и другите. Si ishimi zhvillimet në periudhën deri në fund vitit këtu në Maqedoni? Në çdo kohë që do bëhen zgjedhjet, përsëri zgjedhjet do t'i fitoj partia e Nikola Gruevskit, VMRO DPMNE. Në çdo kohë. Kështu që pak rëndësi ka të kohshme apo të parakohshme. E para. E dyta, nuk më del analiza që Bashkia Ndërkombëtare do ta detyroj Greqinë ta zgjidhë çështjen e emrit. Do ta mbaj varur çështjen e emrit për disa interesa që kanë të bëjnë me rajonin e Ballkanit që fillon që nga Bosnja dhe mbaron në fund të Greqisë. Si do sillet Ahmeti? Këtë ndoshta duhet ja bëni Ahmetit si pyetje, por personalisht nuk ka të bëj fare kjo që diskutuam me qënjen apo daljen nga qeveria. Është një problem kjo që diskutuam ne shumë herë më gjatë, më i thellë se sa qënja apo dalja nga qeveria për çështjen e emrit. Po janë në qoftë se do ta zgjidh Nikola Gruevski, nuk e lejoj unë si bashkësi ndërkombëtare. Pse duhet dalësh nga qeveria? Ta përdor si pretekst? Çu fitua? Do bën zgjedhje, ai do fitoj përsëri. Çu fitua? Ky nuk është problem. Problemi është ky. Analiza pse është ky hezitim për çështjen e emrit nga segmentet të bashkësisë ndërkombëtare. Kur t'i jepet përgjigje, që uroj të keni një emision të posaçëm për këtë duke thirrur ekspertët më të mirë, atëherë vërtet shumë gjëra do marrin zgjidhje. Mirë, mos më bëj vetëm që falenderoj që ndatë kohë dhe ishit pjesë e emisionit edhe për zgjedhjet. Nema да има избори заради тоа што не се стекнати потребите. Кај нас парламентот се само распушта, а не го распуштаат. Според тоа, што би добила владеачката коалиција кога би имала избори? Ќе победи, ама со помалку пратеници. Седа дека таа аритметика не се промени, нема да има предбројање. Истото прашање беше и после НАТО, што би добила, ама еве се распиша и тогаш После што? После самитот на НАТО. Предходните волебни избори. Тогаш се добија пратеници, сеќа се загубат. Немојте црно-бело да Ka një çështje se edhe zgjedhjet parakohshme edhe nëse bëhen pa zgjedhjen e kontestit të emrit, çështja e emrit do jetë pjesë kruciale e asaj, edhe nuk do mund të hiqin përgjegjësisë deklarojnë lidhur me atë temë. Ashtu që edhe çdo veprim i tyre mbas atyre zgjedhjeve të parakohshme do jetë pak qesharak nëse nuk definohen paraprakisht lidhur me çështjen. По сите различни тези и прогнози што ги слушнавме вечерва и ставови, мене ми се чини дека ние и во следната сезона, мислам, имаме уште 2 емисии оваа сезона, меѓутоа ми се чини дека за голем дел од овие теми од септември понатаму ќе се собираме и ќе дебатираме. Неколку сезони. Po, ju falenderoj shumë që ndatë kohë dhe ishit pjesë e emisionit ton, dhe ishit bashkë me ne.
Ju venderuar shikuesi, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru pafshim, shifemi të njëjtën e ardhshme në të njëjtën kohë. Довидување до идниот четврток во исто време.